Assalamu alaikum. Bagbanдар, bak suyucular, dıykanlar. Biz belgili Bişkek'tin bir yerinde mistek köçet jasap atabız. Jasaganыбызга 2 yıl bolup kaldı. Bul 1 yıldık İranski akbari sortu. Özüz köçetini öndürüp özüz egip atabız. Kızıkkandar alıp eksеңиздер болот. Nalla ушул жылдын октябрь, ноябрь айlarında eksеңиздер болот. Köçöt bir 5000'den aşık köçöt var. Alıp eksеңиздер болот. 6-7 жылдары мөмө бере баштайт. Сугарса да болот, сугарбай эле койсо деле болот. Birinci ekкен жылы 2 yıl sudan камсыз кылып туруш керек. 2 жылдан кийин жон койсо деле сөөрөт бул. Şu bak sүйүүчүлөр, кызыккандар, şunu alıp eksеңиздер болот. Nede 5000'den aşık köçöt var. Görüңүздөр. Böyle İranski akbari sortu şul. Bunu anan жылда эле эгесиңерби деп суроо беришиңер мүмкүн. Жок, быйыл мына акыркы жыл. Ушуну элге таратсак болду. Ошо ойдон быйылдан кийин жолу дыйканчылык эле кылайын дедим. Эми кызыккандар болсо карап WhatsApp номерум калтырып кетем, ушун через WhatsApp неметсеңер байланышабыз. 6-7 жылы мөмө өрөт. Ар кимдин аракети өрөт, эсесине укпай. Неме кылсаңыздар болот. Кызыккандар болсо WhatsApp'tan чалгыла. Нияте 5000, почти 6000 köçöt бар. Былтыркыда бар. Мына bunun данасын көргөзүп коеюн, кандай немеден өндүрүңөр, эмне деп. Быйылкы İranski akbari sortu. Bul uruqtu biz İran'dan aldırabız. Bu kayakta İran dep жүрбөгүлө. İran'dan Moskva'ga gelet postupka. Moskva'dan ham biz alıp keleriz. Uşul uruq bolat.